meghalayapost.news. Kakenhun jong kinong tray master role, hakashatri jong ko all jaintia master role workers and laborers union, mantagasngi ka arpo pratrik unailar, kilamit syakmat banbu ika jingkerpat maka Sorkar jala, nakabanta ban Pyntreikam Noh ya ka Meghalaya regular casual worker scheme jong usnam khatandai spa khandai punriu. Ya kani ka jingkerpat nakaliang jong ka union, kalapan pau ka jingkran bat kinong thok kubor Haslong Press Club. Nakaliang ka presiden jong ka Ajmrw and LU ka kong Dayo 1P kalapan pau ba kani ka kenhun kawan rai kani ka phang nakabanta ka jing mentoy bat ka bha ka bokerpang nakabanta kitu ginong tray masterul hapo ka jala khamtam hapo ka than jantia hills district kalapan pau ru bawatla kani ka scheme kalapan Pyntreikam ne amen nadu usnam khatandai spa khandai punriu ha ka jala Meghalaya ndrei kumbalong menta ladon tangkat tu kani tili kitna Pyntreikam Sorkar ki bom Pyntreikam kani ka scheme kabalabu jing ne pendu ka hok kinong tray masterul ya mali ano po abi bakla ndre ni kemen be ila be sikaliga jingkali ka start question nila yo ika answer mo nila yo I ako website jong government ba isar ila juba ma habaro ki department la Pyntreikam ndre ya kani ka jing thok pat hadis nam na do aja khatra ngila don kani ka sanjumi tengila ana do utiki por nila asi ai hadu kani ka khanyo tarik bana August hakani ka tiyo blade POE ya ka general 9 annual general meeting jongi bangila haba to ko por ngila ai jintho nadu aja khatra hado to sing khani utre ni ai jintho ya na ka banta ni ka scheme Meghalaya Post scheme 1996 ba haja intia hilsi dam don ki ba 4 Pyntreikam dan kawai ni sosi ru naman ba hakani ka scheme ladangi yo yikitu ki mastrol ki bala trai la chantak lai po le po asmen kila dai ban chong thai no hakini kisneman wan nrai tangi ya ketu ke category wise kibala dai ban yo high skill ru tai tak tahu kimia teni kermen ni kepat ru le Sorkar bagi Pyntreikam no ni kenang ba kini kibala senior ma kibala trai slam kenang ba kinyo kan ban enjoy ya ketu ga benefits kepada hang tu tani skim ra dan aku khasnan nrai hadu untan kalau ada yang ya syak-syak ndrai ni sosi ban ong badang don shu department iba tangi ka status asli di dulu kimpan yo tini ka pat i government ni ka pat hi ki MLA habaro sanpun khandai won bakin ong habaro ki officer in charge jongka department khamtam di bidang Jaintia Hills bakin snobha ban le ya kene ka scheme khnang ba ni baro kinong balas ni yin yo ni jiman dan dengan yang jongi tentang kita. meghalayapost.news